O si mai lau whaafafonga I talafou I le ngangana Samoa I aso taitasi ua au mai mo oi ona o le lango maalosi a le Tanu Beach Falles. A talo whantu lau whaafonga angai le nei tae au, o si mai le whaafonga o talafou ala Radio Samoa. Wa maua le avanoa o le tusitala kiwi a Charlotte Bellis e fo'i mai ai e whanau I Niu Sila. O le whaamoninga lea mai le sui palemia Grant Robertson I le aso ana nafi. I le mai a lawi loa I ripoti lalolangi o fetusia inga I le vau Bellis ma le pūlenga o lo wa aia no fuanga faanofoesea. O Bellis o lo tau avela na ulua I pepeteine. Ma ono o tūlanga whaingatai le atunu o lo o nofuai I Afghanistan. O le ana tālo sanga mai ai e fia fo'i mai ilo na atunu e o lai. I le mua I te e nol tāla sanga te maita I tūstala, na sa ili mai ai so na wanoe no fuanga faanofoesea. Nai iwai na toe sulu I le Taliban mo se fesoa soani, ma o le toe mau o le voucher na nafi whaatasi ai ma le whaasara launga na tuina mai le sui palemia, na whaalia I le fia tele o tūstala. Ma e ui lai le tele o feo ia inga mawhaingata o le masino mati le ufuafua e whai malanga mai ai. I lungo le social media e ese finangalo whaalia o tanta kiwi o lo poloka I atunu mamau o no fuanga faanofoesea. O nisi o lo malama I le whaingata o yeta maita I tūstala a o nisi wa fiu e talo sanga I le manuia e le o fia ona e fōlinga mai se I longa I whaasara lau le media whaato a liu le tō wha. O le wa amata Februari, o le masino lo o whaataritali I ei tangata po o le a seisi whaai unga le malo I le toe tatala o tuaoi. O le ana mua I oe ina le kapeneta le aso se fulufito Januari, peita ina saulo le Omicron, toe tuu mai le whaai unga o Februari. E o mai le soe le ima walava seisi tonu peita I saunoanga le sui palemia Grant Robertson ananafi. O le aso a tae au le afafonga mai e Jacinda Ardern fuafuanga le malo. E toe tatala I tuaoi o Niu Sila. O le masina tālua ina sa waitala e le o yeise suinga il faanofoesea o pase se taunu o mai o lātou ainga. Pau le tūlanga e le o mautinoa o le aso e aloa I ai. E o lava fo'i avanoa whaamatu o mai no fuanga faanofoesea o le a fo'i wata au fil taimi nei. Ma o se tasi o mata upu a tele ina le fia le to a tele le malo ai le ngata I le o le finau mai o I tuangai. O tangata kiwi o lo poloka I au se tālia le ana mua I sautala o le a ave I eile wha mua pe a tatala tua o ia Niu Sila le e taunu o mai faanofoesea I ainga. Ma o nei whai unga uma o le a wha mautinoa mai e Jacinda tae au. Ua tapena le malo e anga I le face lona lua o le Omicron. O se tasi o nei tapenaga o lo mamafa le I rapid antigen test le ana mua I Faailoa mai o le a wha o ngā tele le taimi e malo si ai le Omicron. Tapenaga o wha mautinoa mai se lau 2.3 miliona rapid antigen test ua mai a oka, mai le malo ua lava lea mo le virusi fou. I to tono le lua masina asau, o le ama waile silia ma le 5 miliona rapid antigen test e tu sama saunoanga Grant Robertson. E se ai isi faitau miliona na Faailoa mai le vai aso tāluai. Lea e tau nuu I le masina le nei o Februari. E le waweawa noa mai mo tātalau tele siaki nei, peitai, o le a awe le whaamua I au nanga tāua. O le feislo na lua e talia tuai le Omicron o le apa u mai ai le na o le se fulu aso I faanofoesea case whaamaunia, ai fitu aso mo close contacts. Suia mai ai ma le se fulu aso close contacts o lo iai taimile nei le face mua, ma le se fulu wha aso mo cases whaamaunia. E te lele lava ma le mautinoa ia iai se fuafuanga I lo faanofoesea, a to ai ma le iloa e ono lamatia I le whaamai. O le tala mai lea a o faanofoesea I le to a tele o pase se feo hai wa ale le to tono le atunu. Pe ono whaamawina I le luas fulfitu whai ngā malanga o mai le aso ana nafi na whai malanga I pase se muli whaamawni e le whaamai to tono le tolu vai aso tāluai. O pase se fo'i o lo feo ai pea ua tatau na whai ma le iloa. Ua iai tapenanga I faanofoesea mo le se fulu aso. Pe a whai ai muli ane whaafso ta I ato le soifua maloloina. Pe ta ina I lapata inga, o lo talitonu le iso e whaapito ia Rod Jackson o le University au Kilani. E maua lalo le tūlanga lamatia o pase se ua umatui o le booster, ma le leo na wha o ngā le ufi fofonga. O I lātou fo'i o lo feo ai mo tā whaonga, o le o tapena le mtanga lue ngata I ala e fesoasoani ai. I lo lātou faanofoesea. E se mailo faanofoesea o pase se o lea fo'i wa amata whaalea o ngā ina whai ngā malanga wa alele le e Niu Sila, ona o whaatonunga I faanofoesea wa a fiai le au whai ngā luenga. I lungo whaasalaunga malai wa alele au Kilani na Faailoa ai, se fulu le lei whai ngā malanga le e Niu Sila whaamoe te tonu lavo le atunu una le taunu una nafi. Ai whaana tā ua mail malai wa alele I Wellingtone. O ne swinga whaatatope e le tau mate, o le a whaawawai pea ona o a fianga le Omicron. Whai watu I tala mai Tonga,
Lua community cases o le Koviti ua whaamaonia i Tonga, ma ua talo ai le lockdown a amata i le so. A o mawhatia Tonga ma le maungamu ma le tsunami, o le puana whaamaonia mai ai le palemia o Tonga le whaamaonia o tangata e toa lua i le wafu, i le mai a whai o siaki o le toa 5 O tangata toa lua wa mau le whaamai wa umatu i e lua, ma e o mai ana poe tu sama reporti e le o whaalongoina ni aunga. Whaamalo si ai ma le tatawa na wha o ngā uwhi whafonga i nofonga whaitele, mano nofo i le whale vanganai whaatau ngai mo o mia ai ele i amatalia le lockdown i le tula e ono ana nei. O tangata toa lua wa maua e le eise fiso ta inga ma le militeli au se talia le ana malanga atu ma whaamomoli e fisoa soani atuanga ona o mala whaanatura. Ma mai le militeli au se talia e ui wa whaamaonia le luas fulu ma le tolu o le Navy i le whaamai. E le isa isi na fiso ta im tangata ona o leolo o faanofoesea uma i lunga o le waa. Telefona ala Radio Samoa, manuia nei tai au.